apa manungsa dewa makanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca tuku ing agama urip itu kaya apa manungsa dewa makanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama urip ayo kanca muga dua mata saya hidup saya satu dua kaki saya tidak pakai sepatu kalau akan sekolah masuk ke bolos kalau diperiksa saya akan ketahuan saya butuh konco datang di belang aku kalau abang tangannya ada pedang masih belang macam lucu kawin sama cucu awas bagi turun awak ilmu semakin sore semakin meriah. Ya. Mantap deh. Cho trần có mai vẽ đi cớ tuần nô đi cớ tuần nô nó đang vào hướng quá ra một bớt các kỳ chờ ra
bener